surut menggulang balon musim Islam bertabah di Aceh beneter tetap tak ikut ulama nesayang na cinta ulama nejaga benego jak cuca ulama kadiulin iman lam tubuh bersedia ya bedat nahara ke dunia di Aceh kadangnya pengikut Ahok yang harap tenang ulama nesayang necinta agama nejaga benego awak kenada ummi ditena ulama iman lam hati bersedia ya betan negara ke dunia bila kadangnya pengikut Ahok yang harap tenang ulama nesayang necinta ulama kadiulin sayang kebida sayang menyai selangkaran hancur peradaban umat manusia hana leputahir atau bala batuan karena kewajiban yang tak lupa bersabar-sabar terang mati Islam menjaga bersabar-sabar fikir terang mati ulama cinta tintang angin perpadaan mesurut menggulang balon musim Islam bertabah di Aceh beneter tetap ikut ulama nesayang necinta ulama nejaga benego barusa wakan ada ulama diulin iman lam tubuh berhasil